via mafamaula mai na pea le suafa o le atua silisili ese le atua matautia mamalu mapoia lava ia lenei taeao tufaatasi auao ave sautaunaga pati. Aleluia, aleluia. Patalofa atu lenei taeao le suafa mamalo le atua suma faafeagaiga faletua to everyone se foi wasiasi mai le tatou faletapua'i lenei taeao faatalofa atu as we here to worship and glorify His name. Pele tana tu spaia ina patpatia o tolima o toluma lava ina analanga tuia le tua male leo fia o wai matautia le ri le sili ese o le tupu silia ile na rangi atoa. Clap your hands, all you people. Shout to God with a voice of joy, for the Lord Most High is to be feared, a great King over the earth. God bless your hearts as we worship Him this morning. Hallelujah. Fatima Besse, io la Sicilio, ma Mileto, Siva, mai fa, He reigns forever.
Talo whawhori tātou tina o tātou mafuta nei tai au. Ia fia le loto o tātou iei. Tātou sauninga i lo tātou atua. O se upu, mai la fionga pa ia lo tātou ali e tai iei. Le tātou sauninga. O moli atua i lo tātou loto, ba nganga whaafitai lo tātou atua. O tātou baua mai i nei taimi, tātou te tapua iei a te ia. Mai o salamo o tāwita, o te whaafitai a Iova i aso umalama. E lea unoa o na vi ina i lo ngutu. E mita lo anganga i a Iova. E whaalongolongo i a ie ua pua ngā ina, o na la tau fia i lea. Ia o tau whanene atu i a Iova, mai e tātou vivi i whatasi, i lona suafa. We are so the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord. Let us exalt his name together. Ole salamona tavita. Tai e lau sauninga le nei tai au ma le tātou atu luma o le tātou ali. Tātou te vivi i o na luma. Tātou talo. Tamā whaafitai. Mātou via oe le nei tūlā. Le nei taimi mātanga o whia wae au mai. Mātou te o ati o luma. Mo mātou loto e whaafitai o lo mātou li. Whaafitai sa tu ati o luma lo mātou ola le vai asu o tuanai. O mātou toi fōi mai. E whai lo mātou tiute. O le whafoi o mātou loto o mātou nganga vivi a te oe ma whaafitai o oe. O na lo alofa na walo mātou ali. A mātou vivi ma mota watu i lo nofo ali i nei tai ao. Mātou wala aua nganga pa iai. Whio mai, pe soso ari mai o mātou loto tai totasi. Ia mātou avatu le sauninga, ma le ava e te tauai i le nofo ali i o lo mātou ali i. Lo mātou atua. Tātou pese ma vivi i lo tātou ali. I lo mātou atua. Mātou vai tau ai. Ari ro mātou whālorgi a malo mātou nau i a te oe te wā. He mai lo loto, malo nei ana. Lo malosi, hu te via i oe. Hallelujah. Lo mātou ali. Wāmanui nā lo suafa lo mātou tama. Ulaua ki o tonu o te pese ai nei. Ua oli, o na ono lelei. O mea o mai a te au, o te tau e a watu. O lo fina kalo, ia o whai a lea.
Mātou atua. Lo mātou ta māpa ia. Lo mātou atua siri ese. O mātou whawhitaia ma whamanuina lo suafa. O le viinga, o le whamanu ma le whanetanga. A mātou i oluma lo mātou ta mā. Mātou pepese, mātou vipi ia te oe. E ao ona vi ao lo mātou ali. E ao na whamanuina lo suafa. E ao na whane neo mātou loto ia te oi ova. O le tamalofa. O le atua silsili ia i mātou lo mātou tama. Na mālevi inga o mātou maisi atu i olu vale nei tai au ia mātou pese. Ia mātou vivi. Ia mātou tau tau lo le lei. O lo mātou o fia lo mātou tama. O lo alofa na wā ia i mātou. E ao o na mātou vi ia oe. E ao o na mātou tau tau ia te oe. E ao o na mātou pepese. Ma whamanu ina lo sua papa ia lo mātou oli. We thank you, Lord. We bless your name. Thank you for your goodness. Oh God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your Hallelujah. hands.
We adore you, O Lord. Until I lay my head. Yes, Jesus. Oh, I will sing of the goodness. We thank you for your goodness. We exalt your name this morning, O Lord. All my life you have been faithful. Yes, yes, Jesus. You have been, Lord. And all my life you everything. have been so good. You're awesome, Father. With every breath that I am able. Hallelujah. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus. I love your voice. You have led me through the fire and darkest nights. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every prayer that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Yes, Lord. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Hallelujah. Hallelujah. Na la tō baba ia tu ia te ia. O na wha oli ole ina lea o i la tō. E le mafoi o la tō mata. I nā tofo ia o tō. A ia o tō i loa e le leiova. Amu ia lava le tangata. O le whatuatua. Ia te ia. O whetalaila upu ia i mātou lo mātou tama. E mātou te baba ai pēa i lo le lei. O mātou whawhitai ai. Mātou atu o mātou tangata e whatuatua pēa. O mātou whaalatalata, mātou te whia nau nau. Te whawhitai a pēa oi lo mātou tama. Ia mātou vivi pēa, matapua ia pēa oi lo mātou li. O ai boni, ma whamaoni oi lo mātou tama. O mea umana e whala lo mātou ali. Ia mātou whamanuina pēa lo suafa. Mātou te wala au pēa, matau tau lo suafa lo mātou li Yesu. I speak to Jesus. I just want to Thank you, speak Jesus. the name of Jesus Hallelujah. over every heart and
name to be lifted. Oh, Jesus. I know there is peace within your presence. Your name has to be I exalted. speak Jesus. Your name has to be praised, Lord. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Yes, Lord. Declaring there is hope and there is freedom. Hallelujah. There is hope in you and your life, Lord. We touch you, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is Hallelujah. life. Hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. The light of life. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the dark.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You are holy, Lord. You are holy, Lord. You worship the only real God, the King of Kings. We calling on your name, Lord. We thank you. Ato whawhita ia pea o Iova. E ona mātou whaitau lau upu. Pāmalsia I mātou te o atu pea ma tau oe I aso umalava. Ia mātou pesa ia te oe, mabi ia pea oe lo mātou wali. Ta mā, a wātu lewe inga, lau whanau I o lunga. Ta watu I o lo no whali. Ia pa ia, mama malu pea oe ia mātou ngā luenga whai. Ia sili ese pea oe me uma mātou te mana tunatu I ai. Ia le ngaro I ai mātou ne tau lo le lei, ma lo whamaoni lo mātou wali I. Wha sili ese pea oe me uma. Ia bi ia oe le nei tai au, ia whamanuina oe, ele nei aso. Ia o tangata uma, ia lato patipatia, ma bibia, ma pespese oe lo mātou li. E te tau maona mea ia te oe o bi inga, o le whanetanga, o le whamanu, I lo suafa, lo mātou a li I siri, ua mātou ole mabalau tuai nei, ono Yesu. Amene, amene. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ya, lala mai lalo, whawhitai. Tātou taulanga, mole, giving, offering. Eis tātou tātou. Te mā, mātou toi atu le nei taimi. Mātou te whia au na pēr ia te oe, mātou vi ia pēr oe mele le uma. Sa uni lau whanau e oina le taulanga. O ea tupe, ma mea na e whoa I o mātou lima. O e wha, O e wha manatu fo ia I mātou e ao na mātou whaia le taulanga o le whoai. Pei ona e mua I whaia I o mātou tangata. Whamanu ia le taulanga lo a inga le nei tai ao. Whaia I pēa lau ngā ruenga o mātou ola le nei laro lai. Ona Yesu. Amene. Amen. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God.
Ngale nei tai au soafa man malo I sul tātou li'i. Ia malo soifua, whaatal whaatu, whaafilo I atu. Tunga sa vea malwhalitua no wha inga to ina, mau tō whalitua. Tia kono se ola vea tātou whanau, malo soifua. Ia whaapito se whaafiloa I sio mātina, mwhen tātou mafuta. Ia ole sililea I le loto, whaena mo se mafutanga. Maia lo tu malfa malo longa ale tua ia faftai at foi la tu nga lulu le nei tai ao malo on sa ia ina malulu ia o tatu mau le nei maftanga manuia le lofa malfa te simai lo tatu li ia o foi se uso sto fine la fere nei o nanga il tatu live stream ia fatal fatu so fa man malo I sul tatu li la tu umo fa pena na talo ia mata ua le nei ngoa le nei ministry I lumo lo tātou li'i ia whaftai atu o le whangia le tua tusai ma le olo whaulai alo na alo whatu noa whamanu atu e tusai ia a o le nei tai au te whima na o e sue mo mai lau tusi I le tusi al whenging fō mua karinito lona mata upu mua 1 Corinthians chapter 1. I'm going to read from 17 to 26, and I'm going to read it in Psalm 1. Koinito lona ta upu mua, lona foi upu mua. Lona ta mua feta wina si fumal fitu, se yo ole lua si fulma leono. Mua Korinito, mua sufitu I le lua ono. Whawhunga mai al whaita wina, o a whionga pa ia lo tātou wali. A wale au ina mai au e keriso e papatiso, a ia fola atu le tala le lei. E leo le poto I upu, ina nei whale au ngā ina le sā tauro keriso. A wā o le mata upu le sā tauro, o le valea ie o mālaia, a o le mana o le tua, ia te ila tō ua whaolaina. A wā ua tusa, a wā ua tusia, o te whau matia le poto o e poto, ma o whaale au ngā ina le ata mai o e ata mamai, po o whea le tangata poto, po I whea fo I le tusi upu, po I whea le filifilinga o le neila lolangi. Le filifilinga o le neila lolangi. E le ua avea ea, e le atua le poto o le neila lolangi mavalea. A wā o le poto o le atua, ina ua le iloa le atua le lolangi I lo lato poto, o fina ngalo ai le atua I whaola ina, I le valea o le tala inga a e u whaatutua. A wā o lo whai mai u taia I se whaai ma e leni o lo sa I le poto, a o I mātou, ua mātou tala I atu I a keriso na whasa tarina, o le mea tausua I ai u taia, ma le valea ia e leni. Ia whapea o e aungo whia lawa su e lau tuspa ia. Mua tupulon wha upo e lua sifulma le lua. Whai tau wina. E le whai upo e lima, I le fitu. Ia on si le whai tau siful tolu sifulma le valu. Ma le whengeng tuai mua tupu lua sifulma le lua. Whai upo e lima ma le fitu. Si le whai tau e siful tolu ma le sifulma le valu. O whai mai fo i o se fatu I le tupu I Israelu. Se e fesili le aso nei I se a fionga mai a Jehova. O na whaputupoto mai lea e le tupu o Israelu o le au profeta pe to a whase lau o tangata. Mana whai atu I a te ila tō. O te alu atu ea I rā mota kiliata e tau wai le taua po o te nofo. O na lato whai mai lea ia e mali wae a wae fua ina mai a I le alii I le a ao le tupu. O na whai mai lea o Iosefatu, e le o inei ea, mase profeta a Jehova, e na ia tātou fesili atu I a te ia. I'm going to read verse 8 as well. O na whai atu lea o le tupu o Israelu a Iosefatu, o le tasi tangata foi, o me kaiu, o le atali o I mila, tātou te fesili atu ai I a Jehova, a o te ino I a te ia, a wana te leva valo mai a te au I mea le lei, a o mea leanga, o na whai mai leo Iosefatu, au wale feta lai wha apea mai le tupu, sful tolu,
O le au na alu e ami ia me kaio, ua whai atu o ia te ia, ua whape atu whaauta mai ea I upu, a le au profeta I le tupu, ua tasi, ua lelei, se I whapea fo I lau upu, ia pei o le upu a sola atou. Ia e whai atu se upu lelei, o na whai maile o me kaio, o le soi fua Iova, o le mea e whai mai ai Iova ia te au, o le mea lea o te whai atu ai. Ua sau foi o ia I le tupu, o na whai atu lea o le tupu ia te ia me kai oe, pe mātou te o atu ea I rā mota kiliata I le taua, pe mātou te nofo. O na whai mai lea o ia te ia, I nā maliua e ia, ma ia manuia, a wae fo ina mai, hai e Jehova I le ao o le tupu. O na whai atu lea o le tupu ia te ia, pe fo I whaafia, ea o na o whai atu, ia te oe, aua ne e whai mai ia te au se mea tasi. Tau lava o le upu moni I le suafa Jehova. O na whai mai ai lea o ia, na o I loa atu ia Israelu uma, ua whaata ape ina I maunga, e pei o māmoe ua le aiso lātou leo leo. O na whetalai mai leo Jehova, ua le aiso lātou ali, ia lātou ta itasi matoe fo I atu I lona whale ma le file e mū. O na whai atu, lea o le tupu o Israelu ia Iosefatu, na o le whai atu ea ia te oe, na te lewa valo mai ia te au, se mea le lei na o le mea leanga. And 19, o na whai mai e leo me kaio, o le nei, ia e whaafonga mai le a fionga a Jehova, na oilo atu Jehova, o lo ti e lona no foali, sa tutu fo iau, uma I le langi, e la talata ia te ia I lona I tu tau matau, ma lona I tu tau ngā vale whamanu mai le atua, e tusa ma le whai tau wina o na fionga pa ia. Iova lo mātu o lii, o lau o fio e oua fionga, lau o fio e oule e ka le sia, mātu tau tino le leanga waa le mawhai, e se mā losio ia I mātu, na mā whauwhauina ma malama tonu, e tusa, o lo fetalai mai, mātou te wala awai ia te oe, a nganga pa ia aino mātou loto mai manatu, ia mātou whaalongo ma malama lama. Mātou mā whauwhauina mai loa, e sili o le mana, mātou te usta ia I mawhaia lo fetalai mai. Anga lelei oi mea whainga luenga ala tuai, lo fina ngā lupa ia, fo ilewe inga lo sua whai whaavavau ona o Yesu. Amene. Amen. Well, nei tai ao whanau le tua, pe ona whaitawina o se tasi o vaenga o fionga pa ia le tua e masani ai tātou. Ai o te fia whaamalosi ma tue whamanatu I lo finangalo le nei tai ao, e ala I se autu e whaingoina whaapea, o le sa valia le lotu. O le sa valia le ekalesia, the message of the church. Nei aso ua le manino po le atonu lava le sa valia le ekalesia. Tele tala le lei wala unga ina, tele a o onga, tele mta upsisili, wa tupu le poto au auna, o e wata ua au auna le tua, wa tupu le iloa o whaila unga o le tuspa ia, mai fōringa mai ai, wa pule lava le ministry e la tau tala le lei, pule lava le kalesia, pule lava le whala potonga ia. Ia la tau sa vali e la unga, e peitai o le kalesia le tua, e iai la lato sa vali, e le lua foi ni sa vali e le ekalesia le tua. When I say ekalesia, I'm talking about the universal church. Au fai atua o le ekalesia, o ke leo kalangole ti RCC. O lo talano atu e ekalesia, au fai lava ke usiano, I le laulangi I lato e talitonu o Yesu o le ali o le atua. Talitonu o Yesu na liu tunu tangata, talitonu o Yesu na maliu ma to e tu, o lo o fia o ia I le langi I le taminei, e kalesia, ka ngaka lava la talitonu le na upu moni, o le kalesia le na, leo te tala noa tua I le tai au le nei. Pe ua matu ia ma o se tala onga, le tala le sa tauro ma le toto ke riso. Pe ua fefefe tangata e tau le sa tauro, wa mama tangata e tau le toto, o peo se mea whaaluma luma. Ia le whai mai o Yesu e whailua a lope e leise mea tau toa ilo na au. O le fia whaalongo tangata e tala I pupua ngā, le ingosia, le amusia, ma le saua ino le ali.
O le fia whaalonga tangata I le tala le whaasautura ina o Iesu. Ua ngā o le tala whaavivi, ua ngā o le tala whaamalosi, ua ngā o le tala e mānai ai ma whaane ne e ila ngona fia whaalonga e kale si e aso nei. O le mea moni wha lava, ua leo toi eise kerisiano e alu I se loku e fia whaalonga I se oke. Se o te ngia. Se tala e whaasala e lona loto. No so-called Christians today go to church with the expectation of hearing a rebuke. No one wants to hear a training, a correction from the church. Well, if you know something about the Bible, o le kuspa ia, o le kusi o le otenianga, o le tusi o le whaasaonga, o le tusi o le whaatonunga, e le eima se mea o e maua e se kala se apostolo, o whapea, God loves you. You tell me. Le ema se kala o lako Yesu whapea, o te alofa ia te oe, a e whaia, le ai mangi mea whapea ngā, arang whaklau kala ua tumu wharisā I ka ngaka, e o I le loku o le fia maoa. O I le lotu o le fia tau taua. O le loku se I whai mai se milimilinga, se I whai mai se ole olenga, se wha pelepelenga. E sea, nang whai paunga o le mea le lei e le kukongi a whiwhia. A fia ka loku, a akara ka loku, wa ke le lofa. O lea la te whai atu I te aula nei, e iai le sa vali le lotu. A le sa vali le loku, it's not business. O sa vali le lotu is not entertaining people. O sa vali le atua, e leo se wha fia I tangata. E leo se mili ngā kerisiano. E leo se wha entertaining o ka ngaka loku. Ma ngai le tala Paulo I. Au whasilia ko ngai te oe, e te iloa po le ale sa vali ale kalesia. E ke iloa, a whapea te sila fia. O e usi tai ai. O e soi fua I e tusa ma le sa vali ale kalesia. E les whai a o ngai longa ngar kuspa ia. If I mention his name, you probably know him. Ngā whai ale tala lea. Whai mai karaka maa aloa lea. E ala o ngā le o mai tangata le whaalutanga. E se le tala leile la uma. O lea la sa whapea. O kako lo umala wale tala le. A mai kala lau kamarea. E ala ngā leo mai kangaka I le lotu. O le tā lai o Yesu. The reason why people don't want to go to church, it's because we preach Christ. As a matter of fact, church, that is the only message we have. Paula vangau sa vali le lotu, e leo tupe, e leo whakonga whangua, e leo kaukaua, e leo kupul ministry in number. No, I'm not saying e leanga meanga. Those things are not evil in themselves, but that is not our message. E leo tatou sa vali le ngā, mai kara kuspaia, ua latu yo anga e lesi kai au, ai o mai unga so ko lua, ofisili, whea lesi ko fearful. Ale mea maa ngai whamai, ua vaai o ia ke risong whameola ia, whaauta le tamai maa moea le atua. That is our message. And we're not going to change our message. Peko lua se lau, our message will be still the same boy, o Yesu. Kasi la vale mafuanga le lei, o le mafuanga sao, e kau ngā alu o le tangata le whaalutanga, ua o Yesu. O vais kanka le koe loku onga o le inkupe. O vais kanka ngalanga le koe alu loku whai mai, I cannot afford to do a makawhale. Ke le koe alu le loku isea, e le lava lo tutongi, e le me whai le tutongi, o ngā whai mea whai le lotu. What a reason not to go to church. I say, okay, you tell me, alan mafuanga whapengai mea, se sele sa vali. Se sele sa vali la aunga, se sele tala leila fola. O la sa vali loko, o Yesu, whamai kala a Paulo, whamai, we preach Christ and Him crucified. Ma tau te fola keriso na whaasata roina. O sa vali la lotu le whanau le atua. E le au mai se whaiwhi au, e le au mai se kalesia, e le au mai al pulangu o rko ngu, o le sa o rko a inga polo ka maa polo kinga. E le au mai se lotu, o le sa vali ale kalesia, e au mai ia keriso. Vai whai upo e lua sifulma le lua. O le tusi sa whaitau. Mai na wheta lai atu foi e ova ia te ia. Ini ai alu ia le aunga le
ami ame kayo. Afe mai, le koa fase fulu pe le whekalenga i o. Tutusa uma lato perfetanga, tutusa uma lato tala sa fai. E mā ngai ala ko kala sa fai, fia le tupu. O le mea la lea laku, whamul mole, fai le kala lenga fai le fase lau lea. A te lol tala tangata o le tua, whai mai, o le mea feta lai mai ai le tua ia te au, o le mea le nao te whaia. We need pastors, we need preachers that do the same thing. What? We only tell people what God tells us. Do not add, do not minus, but this is our message. O lea, Christ and Him crucified. Wa fefe tangata le tala sa taru, wa fefe tangata ile toto nga whamalingi ina, a pangale, paula valeo le kala e olai. A wha pēla kumu se kālesia, po tupu se ministry, ai leo langona ele me lea. I'm not afraid and I'm not ashamed to tell you, nga e whai e fua. Kumu le aise nga pa ia le tua, le aise vi inga le tua, ma they're not worthy to be called God's church. Why? Because God's church has a message, and its message is Christ. O le lotu e o langa sa vali o Yesu Keriso. A iele se loko ese sa vali, ele se loko langa le tua. Ele ka ua fo se loko. Langa loko le tua e iele lato sa vali, e iele lato fe au. Molo silfia ele o to e fai ai tātou ma wo o le tele o social media. There are some messages that you don't need to know. And I'm okay le pole because I know what I'm doing. O iska ngaka olang fam kalanga ava ko le page ko kolu friends. Ele im se o angi me o eilo. Pe o le mai le pa kele foi len kure fa kau suka sa o le fale. Alo mai le pa kele pe umo karo o vai akaro. O le foi mai la karo o le fale o loi. Ngalanga le o suka le siaso wa manga ia chihuahua ko nga mai le rocky. A kuva kasi la karo ma rocky. O karo fa pe o rocky fa pe. O le keime ke amanga ia kamai chihuahua ia. Ele o ai le suka ia pa kele o le me o ke me manga ia ka ko kama I pola ia mo ku solo mai ele tau ele fe au. We have so much at stake, we so much to proclaim. E ia le ka ko sa vali ele a manga ia ele a faina le kelo le fala velave le angol tatu vala a wina lea. Ele fa pe tau sisi o le vala winga leo le kalesia o le o le proclaim o le launga o le folofola o le talai o le fina ngalo o le tua. Avai fa upos fulma le valu o le tatou tusi na faitau ina mai. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. O le fionga pa ia le tua pole mata upor sa tauro o le malaya le ia I latou o va lea. O le valea le ia I latou o malaya, rather. Ai o le mana o le tua ia I latou o faulainga. Notice something here. One message. Tasil sa vali, tasil fe au, e lua taununga. One message with two different receptions. Ese ko inga kalia. O le si vaenga, o le me valea. O le si vaenga, o le mana. And no wonder kele mea fai le manga e tono le lotua le tua. Ese fai e tangata o malaya. O le upunga malaya nga, it's like someone or people are on their way to destruction. O kangaka o lo anga inga iatu I se oli mal fa fanonga fa va ea tangata langa le lato manatu o le kala leile ya keriso o le mea valea. A saus kangaka I longa makauka o lo langi a koa e o isa moa sau vai mai e alanga leo mai kaka le loku ua alanga leo mai kaka faltanga I se se kala lei o la kala lei se o Yesu. Can you see? There's nothing more satanic than that. Ele se si fa punga piko sili nga mangu se oli, mangu ki Apollo, mangu ke volo, ngai lole nga. Why? Because this is the only message of the church. Paula nga leo tala leia ale tua. Me ava me kara Apollo, o ke le mal tala le leia. Asea, le anga ole mana. Ole mana. Ole mana ole tua e fa ola ina ai. Kele la kaka o loku. Without that gospel, no salvation. There's no salvation outside Christ. E le se whaola tanga I fafo atu o keriso.
You can work all your life, give all your life, all your time, everything to the pastor or to the church or to the ministry and still go to hell without Christ. Fiang ka ka whangangau mai, ola leo langa koa i lotu mawheoki ai o seo. Ele se whai unga ngā, o le whai unga tuspa ia. Whawhiang ka ko loka ke o langi, ala whai mai Yesu. And I gave them eternal life. So you can still live in this life knowing that one day you will die and go to heaven. That's not arrogant, that's assurance. Ma le tali tonu I forfolanga a Yesu. Mwhaiwhai lama ngai ola leo langa ngai, ai whapea o e ke alu langi, ai le ai. I say, only one condition. Kasi lava le tuutuunga. Mea whamai Yesu, o au le siala a ole, no, whamai kare Yesu, ua na o au. Ua na o au le ala. Mea kara Paulo, it is by grace alone, through faith, that we are saved. O whaolaina tātou I le alofa tūnoa e ala I le na o le whātua tūa la. Ngā le whātua tūa. O le au mālai ala. O le mea valea le tala leia keriso. And can you imagine someone that all known I le laulangi a koa so whai mai o le tala le lei o le mālo. E le whaolainga sesi I se mālo. E whaolainga I le tala le lei. And for your knowledge, o le kala le lei le mālo, o keriso. O le mālo le tua, so se mea, so se tangata, so se loko, so se whalapukonga, so se vaenga laulangi, e tupu a Yesu. That is the kingdom. And the message of the kingdom is the king of the kingdom. Kele la whengumi ai, mea ngai maua le muli o lesi, I lesi, e au ngoa man va ai le lei, I le kuspaia. Au ina le lei, a whaika ko aonga o atu au. Ke le whaila aonga e lei Lord kuspaia. Spending 4 years in theological college, that doesn't guarantee that you know the Bible. Because it's dependent on what school you went to, you are going to. Sa lo la ia la aonga me kala lei, e o kanga kar whale, ngau kala ngoanga ia upu mau kala, ma ngai, he's so eloquent. No one says, oh, what a Christ. We want to hear a sermon that when people go home and says, oh, ka so wang sala. Ka whiwharongo I la aunga ka kei loi, o ka koko kia mi o leanga. Ka whiwharongo I la aunga ka koko kei loi, au ngoa ma Yesu, whango kako. Wa lava milimilinga, wa lava pepe longa, lava fia lau loanga, lava fia kau kaua. Au uma of kia. Mekarapo. In season and out of season, preach the word. And if I'm in season and out of season, preach the word and this. Or preach the word plus that. Whether it's season or out of season, I preach the word, that's all right. That's all right. Because it's not about you, it's about God. Will God fail to bring people to church? No. And how He bring people to church? Through preaching of this one message. Kasi sa valia le lotu pe ova ele luang kala lei. Kasi lavar kala lei. Wa kele kai mi ka fa o la mangai o le launga le fa makalanga la ke mi le. Who cares? You're looking at some o le kalango mai ka kolo ngofo makusi poka sa moa ko. Fa palangi male fa sa moa. Afi fa longo poka fiki o lo yai, but I don't use that wine. There's no power in there. O a mea la waka fai lo loto. O a mea poka fai I le fa ola tanga. Don't say it's illustration. No one can be saved by illustration. Mai polo le au soe 1 Galatians 11, le au soe o te whailo atu ia te outou e le whatatauina I tangata le tala le lei sa tala aina atu e hau. E le mangingo ke le whasamoa, a kaunga paraphrase mai kara polo, o kala leile nga ulau ngākua, e leo se tala le lei mai tangata.
Langa leka whea kak points mua mua. O tala lea tātou. E mai lea tua. Mana Paulo. A wā e le I maua lea e au mai sa tangata. E le I au ina aifo I au. Ua na o le whaalinga Yesu na o mawai. That's why Paul's gospel is our gospel. O tala lea Paulo. O kala le lei fo ngā tātou. We don't come with a new kala le lei. Ele koe whauas kako kala lei. We're not going to fabricate or create a new gospel. The gospel is already there. Paul's gospel is our gospel. Olea, it's only by grace that we are saved through faith. O na ole lof tu noa lava whaola I ngai tātou. O umaloa whaola I kako kakawhau. No. O ngā luenga. Ele whau pōpoa I tātou whaoltanga. O ngā luenga o fua o tātou whaoltanga. E ke le alu I le langi le ke le o lau kaulanga. E ke le alu le langi I le kele o me whai I le lotu. E ke alu le langi ia Yesu keriso ina ua e tal tono of sili e karkongi Yesu. If you say yes, let me ask you another question. Do you believe that when you die you go to heaven? If you doubt, you're not believing the same gospel that we do believe. E le o iais se masalo salonga. E le o iai a halu oi se oli ngoi ka kongia Yesu, kes po oia kua ia. Ele kua ia oe, ele kua ia rwhewhi au, oe kua ia Yesu. Wa pepelo Yesu ia oe. Nau kala Yesu mai, o lato umane au mai, e le mawhai se tasi o ngā avea, o se ngia mai lo lima, no one can take them out of my hand. And Jesus adds to that and he says, and my Father who is greater than me, no one can take them away from my Father's hand. And those ones, I give them eternal life. You believe in Jesus, you have eternal life. Live with assurance. Ola, soi fua leo langal nei malo loa. E ke alu ma fei loa e malo ali. A solenga ma e whenu tia koe ma losi mai feso. O sa ungi a ke. O whalongo a kuala. That's what we want to hear. That's why why you say that? Because the Holy Spirit told him that he's a believer and he himself knows consciously that he believes Jesus is the only way. What's hindering? You don't need to go to university to know this gospel. You just ngalo fai kau kwa fai mai o le tala I le sa tauro o le mata upu sa tauro o le mea lea I o malaia a o le mana o le tua ia I la tau fa o le ina. That's the message that has the power. Le ki o ka ngaka lava la kumu fasala sa o ka ngaka vo nga la kumu na club es ko ngai I say wrong message. Tumulotu I whai la unga pepelo. Tumulotu I whai whi au pala a ai. Tumulotu I whai whi au whia whai mea. Why? Because they know the moment they rebuke, o le keimea lako ele oke, o le keimea lako le whasa onga, o le keimea lako le whaalia lingo tātou le anga, se I tala noa mai le upo le atua, ke minga e umaikua, se me umaikua, le aima se si o whaola inga. Nā wai wa uma kausanga, ngā le minimilinga, ngā le whapelpelenga, ia sili a kākou, I kaulanga kausanga ngai, ia sili a kākou le alofa. And one day, awa pio whaalonga mai oe, one day, whapele wanga o tala no atu me vai, one day, e whafsa ngā iai oe ma le whaamasino, le ao le kālesia, po au mea ngā whailanga loko. A oe foi lea tangata lotu, one day e ke lua whawhisa ngai e male ao le kālesia, po a au le whamaongi ngā whailanga loko. Po a au whaalo I le awa onga, ma le whatonunga, ma le whasaonga, ma le oke al kuspa ia. A whaile mea, ma loto ia e lo fina ngano. Whanau le tua, ele lua ni tala lei, e kasi lava tala lei, na o le tala le lei lea, na whai mai ei Paulo. Le tala lei ngā ei le mana. O le tangata o le atua, pēma pēnga makala pēa lava lau kuspa ia. I le whenga inkuai, le mata upu e fitu o le lusfuma le lua tupu mua mua, whai mai, o na whai mai lea o Iosefatu, e lea o I nei ea, mase perfecta a Jehova,
ina ia tātou fesili atu i a te ia. See? Fase lau perfeka. Not one of them is perfeka Jehova. In the context of today, fase lau whaiwhe au, le ai mas whaiwhe au a kasi o se whaiwhe au a le atua. Question, what are they prophesying? What are they preaching? What are they teaching? O le ala ko me, fase lau. Ko kele perfeka ngā lor kako uluk. Ai mai, le, fe me kala tupo yuta, fe mai, o iai e I mas a profeta a Jehova. Why you say that? This 400, not one of them is from Jehovah. Nga upu whale ole, e kala tupu, e kau keo, e kaula kaua masuria, ina e koe meka whangua, fe mai le whase lau lea, fe mai, le tupu ua fo ina atu, ka uele I ngō le tua. Le tupue ua fo ina atu e Jehova I ua ao. Church, that is exactly what's going on in the church today. Ua whai mai e Jehova, whai mai e Jehova, whai mai e Jehova, ai leo le fina ngalo le ngā Jehova. Whalongo le tala tangata o le tua. A whai mai kala le tupu. I say e iai, I'm paraphrasing because it's a long story. You read it, then you know what I'm talking about. E iai le pelo wheka e kasi. O me kai o le akali o I lima e poe le ngol koe. Ala o le fi manga o pelo wheka nga. E sa o nga ia pelo wheka mai, e leise me le leinga o mea leanga lava. You know, when you like evil, e fia fia le leanga ma e whewhere upo le atua, e ke ta ua le fionga le atua o mea leanga. You will regard the truth as lie, and the lie as the truth. Ala nga o le fi manga e mea kai o, e lei ma se pelo whekanga le lei e pelo wheka mai e kia. Nga o mea leanga, but you know, it's the truth. It tells us about how bad we are. It prophesies the safety, the most safe place for a church is the Word of God. Eleo le olo, eleo le fale ua mea, eleo le fale popo muli, e malu ele lotu ale atua, wa na le upu lava ale atua. Fia nge kale sia ma ngai farsa, ke le fangua, au le fefe au, leo saunga le mu la fumamu. O la ma o nga luko ale lolang. Esa, sa wa luko mai, sa manti. Why? No protection. What protection? No word. Le aise sa vali ale atua. I don't care. I don't care how nice, how good, how eloquent, how beautiful is the sermon. What I'm searching for is the blood. I'm not a vampire. The blood that has life. The cross. The message that is foolishness to those who are perishing. But it's the power of God. Well, I'm looking for blood here. The blood of Christ here. It's the power. Ole mana, ole tua. I read 13 ole au auna na alu e ami ame kaio nga o failang kalanga ko fase la kuso mala ko kala ko ma ngai fa pas fumal fa mai ona fai mai le o me kaio o lo soi fu Jehova o le mea fai mai ai Jehova ya te au o le mea lea o te faia. Anga fai uma lava perfeka, le mea fai mai Jehova. Oka se maangai. If numbers means nothing, this is a lesson here. Church, peo uma lava kerisiano fa pea, ai le o le mea nganga fai mai Jehova. Do not go there. Ngā le fai au, e ula vale, mo I lava. Ngā le au, ngā le profeta e toa. Fesa ora toa, ele o maso, ele o kaukaua, ele o penga, sau mai lea lofa I le tua, sau mai lea loa Jehova. Pa me kalau kamalea, kusa lava penga valora o lia fasa lau. I'm not going to do that. What God, Jehovah, tell me, that is what I'm going to do. And guess, fe me maua, ele fetalai mau Jehova. Maua lang kuspa iha. Paula vale, o ka sa vale lea, o fina ngalo lea, o ka yala lea, o le map lea ka ko fa fanua lea. But you know something funny about Mekaio? He came
O prophesying fe mele udia, fe mai le pepelo o fase la udia. Sa voi me kayo fai. Fe me kala me kayo, fe mai kala udia me kayo. Fe mai kau keo, me kayo ina lua tuia o le tupu. Wa for ina le tua ya ti oi. What is the lesson? I can't be pressured. E mawhai ona malu ia tātou i Numbers. E mawhai o ngā se ki ngā lavanga e lore mea moni a ua malo si mai le kala le lei e se e ke ongo kawhea koe maoe. E mulmuli ane na toe lo tutele. That is the picture of the church today, whanau leo tū. Mai, ona whai mai leo me kaio, o lo so i fua i ova, o le me whai mai ia tia, o le mea ngau te whaia. Our message is from God, whanau leo tū. Ia mana tua, e iai lava le pressure from outside. Pe o le au ona lea na alu e ami me kaio. Avel se manga o kemi o sa kangiang. This auonga went to get me kaio, and on their way to the kings, and he say this, ke lori me kaio, e fase laulanga iu, kukusa uma lato profetanga. What I'm trying to tell you, me ngai mo mie o elo la ngona le lei o si fonga yova. La ngo kele ko nga si fonga e ka amilongi. Kusa lava lapo pe o fase launga, I say, don't go with numbers. Go with what Jehovah say. Awole muli ka inga, awole alu le to tele, alu le me fina ngalo. Me nga fe me kala Paulo, me ia le lo Paulo, ngala inga fe kala le Paulo ya. Au wau ma Jehovah, why say fa sanga tau mai. Even if the whole world go that way and Jehovah is not there, find where Jehovah is and stick there with him. Me longa lua ka sa vali. Ele suia le sa vali ele kalesia. Kasi lava tat sa vali, o le nga sa vali, ele suia, ele ka kaunga sui. Paul said to Timothy, preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. Ia tala yatu le upu, ia e wha malosi o na aso e taunga le muai, ma o na aso le taunga le muai. E wha tonu atu, ia e awa iatu, ia e apopo iatu, male ono sai uma atoa male o atu. A whawhaingo fie, la unga le upu. Pe kimu pe la unga le upu. Pe kele a wo, pe ke kewa ia wo, la unga le upu. Pe ingo sia ai oe, pe ke makiwa masa sai ai, la unga le upu. Pe kuli ai oe male kalesia, la unga le upu. Pe dapo lai o la nguku, la unga le upu. Esea, la ngai umara nguku ia, e sila nguku ma ngai aku. Pe a fio mai le tātua li mai, o le lalolangi fou, ma le langi fou, ma tino fou. Fe man fos teacher lea. E leo fia whaalongo tangata i se toto, po se tātauro, po Yesu, e fia whaalongo i tala i le mālo. E fia whaalongo o tau o sikisengi o le mālo. You can say things into existence. You can dominate your finance and your emotions. You can take control of your circumstances. Guess what? That's what the world wants to hear. O kala nga e fia whaalongo o le kangaka o le raulangi, fia whaalongo o le tangata fia vi ia. Ai fia manguia, kuul fia vi ia. Kasi ala kaunga unga le vi inga, ua na o le atua. Me ngau se se me, e aku fo e whaile lotu, e vi ia ele atua, ai so mai fo ia, malau fia o e fo fia vi ia. Pe koe iai ngiso le loku. Pe umai wa ngā oea mangufua. And I'm not joking. And I'm not kidding. Whether you buy into my gospel, our gospel, or not. Le amakanga ka koloku sifurkau sang kaluai, I say this very thing, and I'm surprised you're still here. Ke ofu ngake ngofo mai lava, after 10 years.
Ngā whea kora ukala lea. Pele ofi el farsa. Pele ko iaise se ko sau loku. Guess what? Our message will never change. One thing God never changed is this message, it's this gospel. E ma vai le langi, ma le lolo langi, au ka mai dot ngā o le iota, lana upu e le mawhainga suia. And that's why we'll never change. Whether we make friends with it or have enemy because of it, we will never change. We will not change. This guy say, that's what people want to hear. He say that. People want to hear, ai sau ia Yesu e ke le koe mai, ai sau ia Yesu e ke manguia, ai sau ia Yesu e ke le au oa. Me ngā le oki e le mea i le kāresia le tua, le whānau le tu. Se se le tala leu o tālai. Au fefe, e le fefe au ka o mea moni, ai se e le koe lava kupe kongi ang pili. Lango le ai ngā piko sili anga mālosi i koe kāresia, e piko kele a langa whāngau, e whai umalak kaulanga, e ngā e ke le e peleki, alo le tala le. Fia whai oa. O le fili ngā o le upumoni. That's evil. 2 Timothy 4:3 he mai, a wā e o iona pō lātou te le mawhawhai ai, ona talia o le mata upu o lai. That's our message. O le mata upu o lai. Ai tusa ma o lātou lava tu ina nau, lātou te wha poto aia o ao, mo i lātou ina ua wheu o lātou talinga. Can you see that? Look at our passage, verse 22. Whamai. For indeed Jews ask for signs. A wā o lo whai mai uteia i se whai longa, mai eleni o lo sa ili poto. O lala o ngai ngā, ua o e whanau le tua woro yainge lo langi i koe ngā aloku, e sau ka loku, ma whail whai au i le launga e fia whalongo ai. Ana ve mai, o i uteia sa ili whai longa. Sa asua mai e lengi il poto. That's not, ele whape ngā whainga o loto le tua. O le loto le tua, e sa ili le tangata o le tua, ele fina ngalo le tua, ma ka au tangata, paula vale me, ai ele maa moe le tua, o le vao ngā au mai e le tua. Ele ai po ngā iwi maa moe le tua. Pe sumalie le lole i lo fofonga, ele ai lole maa moe a le tua. E maa ien mangavol maa moe le tua. Kumu ia lotu, ile au whanga askulimi, au whanga lole, au whanga chocolate o maa moia le tu. La lunga ukala, le ai sa vali lea. Le ai le upumoni lea. O kakar whale, o karangoanga lama vivi inga, ile maa ngai o launga fasili. Is there a power? Whapea oe au ki fifa, menga le o sa o launga. Langa ki oe alu whapea makwifi au maa launga. A whaile oe mea, whapea au ki fifa alongo. Le ai mas o fifa alongo ska ka fe nga ko nga kala. No. Ki fifa alongo e fa pe o ka se alofa ina atele. O ka se alofa. O ka so wa mi o leanga and he died. O ka so le fa maongi and he promised eternal life. That's what we want to hear. This guy said, that's what people want to hear. That's not us. No, truth cannot be determined by numbers, whanau tu. O le perfeta Iova, ele fa fia I tangata. Ai whai le me whai mai e Iova. Pe ngā oe, ai fia se lau ke stay with the word. 400 verse 1. But that was not a problem with the man of God. Whanau le tua, if you are church, if you are God's church has a message. And our message is from God. And our message cannot be changed. A whapeo oe o le lotua le tua, e iai le latu sa vali. Al sa vali le lotua le tua, e le amai lo langi, e amai le tua.
Au le ngasa avali e le mawhai ona suia. Peke mauoloa ai, peke makiva ai, e le suia. E tu maulava. Whamanua mai le atua, e tusa mana fionga pa ia. Ia walo mātua li I mātua whaftai mavi ia o e tusa o lo lofalo wha maoni, e le ne lo fina ngalo mana tu mai. E te fola mai, e te ao o mai, e tusa o lo lofa tu noa. Mātua whaftai mavi ia o e tusa o awa fionga o e wha manatu o mātua loto. E iai la mātua sa vali le li ie. Wha maa ngalo fo I mātua ta mā, te leo temi mātua te mā, te leo temi mātua te pala ai, te leo temi mātua te fefefe. I le wha malu mai e le lalolangi, ma maua o onga ese. E mā puni ai o mātou ngutu e mana waina, le tala le lei o le ola, nga le mā ai paulo ana mua le li ie. Mātou wala au e wha pēna ona e whaia ia e mātou. Mātou moli mau atu ma le loto tele, le loto mau lalo, le loto alofa, ina ia mauania nganga mo o e malo. Ta mātou talo, le omi o mia solo o lau tala le lei mau tangata, I maua o onga ma mauta le tonunga ese le nei laulangi mātou te mo o mia o Jehova. Whaatumu mai lo nganga pa ia. Whaapoto mai o mātou loto. Whaamanino mai la mātou vaai. Fua ina mai ala mātou te tāla ia tuai. Na ia tele sovi inga tupu lo mā lo. Tupu tālau lau. Ona o lo whaatasi mai. Ina uausta ia I mātou au a fionga. Ai whaamanu ia mai lau o fio. Ta maanga le lei mai oi a tu maule nei sa vali o mātou loto. Ia mātou sa ili ia te oe mo le nei sa vali. Ia mātou atu mawhailo atu le nei sa vali. Ia awane a vea le mativa, awane a vea le au sange, awane a vea le vai. Ma mea whaoso so ina ai o mātou manatu. E fesui ai le sa vali wa e au mai le atua. Mai Paulo, you have entrusted this gospel unto us, so we can faithfully proclaim, Lord, and that is our prayer, Lord. Help us, empower us, show us, lead us, guide us, so we may faithfully proclaim this one message of yours. Whamanuia oi ai mātou o mafuta I le nei tae au, whamanuia oi se nganga o le awhea le nei au onanga, tele le vi inga oi ono Yesu. Amen. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, washed in His blood. This is my story. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of